Okigoku abebembezi b'edini babigambira Abazaire n'abeegi abeteranira al Jerome Primary School omuri Kaberebere district Isingiro aho mukoro gukayo abeegi ba P7 abakuza kushitamira ebizamu byabo bya PLE ab'omwaka 2023. To give excuse. Umwana wawe nicho kichikwato cyawe kichonjo cyawe cyo kubanza icyo higweranga. Muganire nabo. Abana aba mu banywani mutabareba muri abana bato ati there is influence of social media. Ibyona byatandika n'ikitambo cya misa ecyayipemberamo Reverend Father Angume Steven. Natushobora kagenda abana babona uko bareba ndarango umpereza abana babona nabaza kushika. Basigaze mwaza kuruka ngo mbishiki. La ubwete bwawayo ibintu by'ibintu nibyo biri mukoreki. Niyo biri byija be patient. N'ikindi kintu kiryabona cyo kandi erishomereri director judge kwihanira nirutandika tuturanaho abebembezi ba Jerome Primary School hariho nabo okiga okubahayo omuri n'okusiima Abazaire b'abaana bitu bantu bari mwebare kwija kutubera ababerere bitu abo bantu mwebare basire mwebare ugatiriste bizo barageraho kagije ayi maza yakigamba yagera abacamushanzaga mwaka special team yesigamwe no kumwarahira muza kwija mufata kure aba Jerome Primary School ogungu ko mu rwayo gwa kabiri okushitamisa abeegi ba P7 twazo mu Western Kole Bishop Twinumjuni yashabashomesa okwehara okugwisa abana ebi n'ebindi yabigambira okushabira abeegi ba Wiranyangi Junior Primary School omuri Bushenyi. Bishop Twinumjuni yashabeegi bo okwehara okutina. Not fear. Do not fear. When you enter the examination room or even before you enter, do not allow your heart to fear. To my appreciation, in particular to the foundation body, Church of Uganda, which works in partnership with the government in promoting the government-aided schools. Nichonya kutekereza umuhimbo haza chonya kutukoza abantu tubakuma kikantu bahiriza message yo berinde cyo nico kubanza byajyanta katine kizamu tugume tushome ebuzo tubyetegereze kandi tugume tushome na instructions nasomerwa munonga kugira ngo bishop yatubwire ngerizo